Sempre Viva, dan l-isem ta' wirja mill-artista Charlie Kauki. Wirja ikkommissjonata mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fl-okkażjoni ta' l-Eluq ta' Valletta 2018. Biex tellet din il-video installazzjoni fuq 3 screens, Kauki iltaqet intervistat Maltin li jgħixu fir-Renju Unit, l-Istati Uniti u l-Kanada. Intervisti li wieħed jista' jsegwi fi struttura mtella apposta fil-bitħa tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Intervisti li jħarsu bejn ir-rabta li tibqa' teżisti bejn Malta u wlieda li telqu jfittxu xortihom il-bogħod minn xtutna. I basically went to different parts of the world and interviewed the Maltese diaspora there, and I've created a video work where all of the conversations that I have had over the past 3 years are brought together. Il-prodott finali inkludi filmati storiċi u materjal ġdid mittieħed fi djar, klabs u postijiet tax-xogħol tad-diaspora Maltija, jiġifieri l-immigranti Maltin lilin minn xtutna. Min-naħa tiegħu il-Ministru Carmelo Abela ħares lejn l-aspetti diversi tad-diaspora u kif din tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-soċjetajiet bit-tisħiħ tal-identità u l-kultura tal-komunità u l-pajjiż li jilqa' lil dawn il-persuni. Il-pubbliku jista' jesperjenza din l-installazzjoni artistika f'Palazzo Parisio illum il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ fi Triq Merkanti il-Belt sas-Sibt 15 ta' Diċembru sal-11 ta' filgħaxija. 15 ta' Diċembru li hu l-Eluq ta' Valletta 2018. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.